con mắc này đây là con dustbin cái bom mắc ở tao cho phải lại đi lên chú đại tiếp chi lông lên chú đại tiếp chi bikin chi pra lên senam nơi đi chơi là cái Momen punya mau karai para mau dustbin senam ini bondo mak lai nơi di sini là kau mana hanya kiri mana bondo mak lai nơi apa bangal ini cina sebaya ni kau sama ni bondo mak lai nơi apa bangal ini sebaya ni mana yo ini semuanya sudah ya semuanya cepat lah ya Untris tadi gue di sini supaya ni bagi kau sama ni lagi mana yo Amra bangale edisi no supaya ni kok sama ni IPFT money yo IPFT long Untuk harga di sini sebanyak sama kecepatan mana ya? Sebanyak Amra bangale hujjar untuk terwe edisi no sebaya ni kok sama ni amra bangale IPFT money yo amra bangale edisi no sebaya ni money kok sama kok no ini kayak apa singkini kaisa kado money proof money kasinggo tani batija ahla sai thangka aipa nang kisa repeat mak laine chini kaisa ini repeat mak lai mani karan ke hai chini ADC area go ADC compact area go is a dumping garbage place na mani obviously number 1 chini agenda abo sai thangka tei kaisa chini number 2 mukane survival ni jeta chung khulai tong mani ostitto rakha ni chung salai mani sei ostitto rakha ni bange IPFT ro তিনিশিক জোড়া অকলক অসলইয়া কারণ আরো জায়গা গো ভারতের সংবিধান আর সুইজাক দङ 2-3 ধারা গো সুইজাক দङ যে ভারতবর্ষর কাইসা যত আলাদা রাজ্য নাওয়ানি বাগै কাইসা অধিকার সংবিধান সুইজাক দङ সেই সংবিধান অনুসারে IPF তিনিশিক জোড়াতৈ 2009 नि सिमिक চেঙ্গै फाइमानि তিনিশিক জোড়া বসং यापरि অসলইয়াखौ जों यापरि बुसखां थांनाय ও 2-3 ধারাनि আলাদা রাজ্য 7,132
0.56 square kilometer obo maya sak o rajyo no addition demarcated khajak o area no maya sak Tripura rajyo ni je kono party fighting o party rokte ha sak o thangi tong lama krui boni bangene chini Tripura rajyo ni kumthai bara simia jara ADC area compact go jara non tribal tongnai borok ni faino or odikar tongu je borok or tongui banai obosini na harmung boni bagai buskangni lok sabani sikang 24 lok sabang nai boni sikango जों आपिल खायनाय जोंनि केन्द्र सरकार जों आपिल खायनाय दायथि दाक्ति जोंनि आलादा राज्य सेपारेट स्टेट जों सानमानि न सारा भारतबर्षाव जोंनि कायसा संगठन खाजाक दङ NFH कायसा संगठन दङ अ संगठन बिसिंतुइ जों साजाक अबनि बिसिंतुइ जोंनो दाक्ति दाक्ति इमप्लिमेन्ट खायगै आलादा राज्य रमने अंथं अबस्थिन बुसकांनि गसं तेविसा मेसेज रनाय पार्लियामेन्ट न ते जे borok tabok chini buskang kabengi tongka je borok alada rajyo chanliya borok naliya je borok saina hi chanai bo tangi kamai thangka aroni bo aroni kamai thangka mane bon nijin me kamakha je sung kamai tongnai sung kamai re kamai thangi samani ke je borok alada rajyo no hamjak ne kamai thangnai boni sakha bo kamanai je IPF tiko alada rajyo no sanai boni kamai khnai obono bufang jodi kaijak tongke oboshoi buthai thainai buthai thaike boni phol borok rok chanai osok saini ani kok pare ka hambai haike tabuk sar IPF tini ex MLA bisikitu debroma pati IPF tini nukhung kasangliya nukhung gorom gorom khani samani obo tamni bagi nukhung gorom gorom ongi thangkana abo tini bisikitu babu bo ekjon MLA IPF tini candidate tongmani tiaba liago nukhabo Tripura mothago thangpai ka je oro jagao nukhung kasangliya বা নখুং তুংফাই টংকা হাই বস হামানে আবো বনি ব্যাপার বনি বুখাও যদি কসাং জাকাকে কসাংগনি টংনাই আর বনি বুখাও যদি তুংফলা জাক টংকাকে তুংফলা জাক নাই আনি বুখা যে তুংফলাই টংমনা তেই খরসা কসাং লগি মাই আবোকাই নিজেনি বুখানি ব্যাপারসি নিনি জাগন নং একজন MLA আঙ্গি টংকা নং একজন বিধায়ক টংকা নিনি 16-17 লক্ষ 20-30 হাজারনি গন একজন MLA টং সেই জনগণ নং অসুক জরতই খলাই কলাঙ্কা তাবক নং salangliya khlai ning teusa ar krinsa jaga thangka ke jonogon tabok mon tam sanai jonogon jibono jobab pronai abo kaisani uporte kaisa against ke busung sani thangya jani jar ব্যক্তিগত হিসেবে পার্সোনালিটি কাisa ideology tongdi plus সংগঠনে ideology na hagoi ning je jaga সংগঠন tongnai o সংগঠন tui tongbai yake leadership ngani nijeni thani gosi ani thani ya jani jar ব্যক্তিগত leadership ngani ke nijeni thani gosi tongmani na haike sar tekesa je bisikitu ex MLA sai kalangi thangka Tripura leni kok sana naimani saria kok sana naimani saria mo hai hinjak mani bo obo hai hinjak man no busukti kobui busukti dalang kana abo bo bisikitu no ba Tripura leni kok ma saya ba Tripura leni kok sara jaglia abo to kebu saya bisikitu jom ai de borma hai jodi MLA jodi ngoi tongka khlai e bidan sabha kok sani bangai kebune permission nangia ang aro MLA tongkake ang Tripura ni kok sanai ane ositto rokhani kok sanai ang alada rajyoni kok sanai aba ani bepar ang je MLA tangka ana protinidhi chonguri hokka representative as a MLA khlai aro ka binan sabha go amani kortobbo nung sathai ni odikar nung sageni man ar je alada rajyo nango jodio ani kokno khnai thaike work out khlai peti jodi koi wai bisik saka chini bisike de babu bosakna wai sakna next ase kabangma 3 bochor chole manager go tangi bosai nung MLA resign we ekhane tongmane sagai mana nangaro sadi 100 ba nang 1000 bar sadi bishketu babuna yes nei jotonu dhanyabad khlaikam hambai rakam কিন্তু tangibo resign doi peka apun be জনগণ দুকারো কথা জনগণ দুকারো মানে কলাই কথা যে হাজার হাজার মানুষ বুট পাস করাই মানে তিনি তেই হিসাব এই কাছে থাকা একজন MLA বিধানসভা হাওয়ানি কর্তব্য দङ এনে পারমিটেড অলরেডি কিন্তু নং তাবো বিধানসভা হাবি মাবা নং ala nang Tripura mata thangya phana alada rajyo greater Tripura land greatest Tripura land nang kok sain mana কিন্তু tamang ni bo moya karka aboni bepa abo bake mansoka bo bake pusika aboni bepa ngi thang sarai kenin sinimo ani sinimo tabok recently go ang IPF training CHO ani member kan bumung jono hamba